Jadi dia mau bermusim nami. Inalau manong harong ni amang burung nami mahami tupo kunia laman nami apala di bagasa tikyon. Beda ang makan nongunong nai. Baik. Selamat ulang tahun marwaran nami Tuhanmu tulang sianggi matu majuna pungwa muna diramoti Tuhan jalan totong tetap semakin di depan. Jadi songoni majo hata siap kami beremuna tulang. Ya memang bodoh. Jadi no MP amang pat de nami. Ya memang kami. Amang nama lo. Nani alak manogot tinaruho kotari. No kami amang nek mabuka panortoron nami. Asa siajur mula-mula, siajur mula topa. Mula ni namar lundu, mula ni namar lata. Bardongan naik, persirahan ni hosa. Debataro nama muka, asa sudah mahita di para. Boleh debat itu amang pat din nami. Sana lebih amang nengudukan nami panonton nami. Asa tangan roboto ujung nama tung jari-jari. Jari-jari 10 may marsiga jangga-jangi. Ison hami jonjong na poso tuan sihubi. Jumolo hami marsatabi. Satabi tamat taraja, satabi pinata soribara. Naik pemang asa marsoba mahami tu amat tena berdua debata. Sok-sok ni matu anak na Tuhan Yesus Kristus. Sok-sok ni matu raja dohon inata soribara narong di pogunia lamano. Asabay damang ma kodang sokwe. Lihat ma persauli di hami dan dua pungua asa baik damang ma kodang lihat di si utur sangguni ma baik kamu awak.
amang pad din namin. Baik kau magandang olob-olobi. Silalan kami tuh awang boru nami beda orang partu sih. Sonari piamang ning pojungon nami ma panortoron nami. Asa tinahu mamuan tiyo bahin tu panuhatan. Las bedamang magodang si tiyo las padubunabang ma tuhasahatan. Mamora nadong di Pulau Batamong. Jadi dia upar musim nami. Asa itu mutomo kami nasira tubuh muni alaman nami apalagi balang ketikyon. Baik jamang mapa nomor naik.
lihat matutu di hamuna bona suhu nami. Jadi bu hade hita bang kita operasi dulu dus marohata mau lihat horas mari hita salhuna Horas. mau lihat. Jadi mau lihat matutu di tuhata mau lihat di hita salhuna terlu mau bimanang di hamuna bona suhu nami. Ala gokot tutu si pai mau jojo si adopan ala sahat tutu gokot doho jojo muna tu kami todong muna di tikion ima punguan na poso tugas si mamora di nama mestao kamu tutu pesta na poso toga rata si torus imana pa 26 totong atong pasaton nami matuha muna itu nami saluhuna selama ulang tahun matutu di punguan muna anggia matutu punguan muna gabi punguan si tiruan punguan na uli punguan na dengganon di jolon ituan terlumobi ma di joloni kita saluhut na peparan ni si Raja Batak na dong di Pulau Batamon. Gaya matutu Jadi soalnya ngadok kami selama ulang tahun ma di punguan muna todong kami muna suhu pada terus. Mau lihat yang laiku. Jadi atau memang pada nami di tiga tutu memang rade behami ima peparan ni pun nami to basi mamora na dong di Pulau Batamon. Nah separdoho dohami tutu memang pada nami warlas ni roha di lawan negara itu. Atau memang pada nami karena marmula do amang nauli marmula do orang ada terus kemudian mau di kami godang mula-mula noeng petong naeng mahami marsoba atau amata nomor tua de batasi to pangasana adong anggia tutu hita saluhu na di barorot suang-suang ni matang to mata raja nata soribada na adong binganom suang-suang ni matu saluhu dongan natorok nalian elolo di tikion atau malah siajur mula-mula siajur mula topa nunga di baida amang dihami godang mula-mula noeng pe amang uduti mamu saya dihami godang soba. Mau lihat matutu amang alaya amang pada nami ada sobat saat kami asal lihatin na perhorasan lihat nang persoli untuk pahonnya mata nomor 2 di bata naing mana perjolo lihat tunon nami di bugulnya lamanon atau masa binua ini natanolia bayi may pinggap pasu kami atong peparan pun nami tugas si mama orang yang malia asa totong Tuhan tamam atau bayi damang marihami godang lihat isi terus angguli weknya kami makabe.
parorot asa dohon nami masong hatain na tua-tua na mandok asa balita mapagabe itu mudah harus turun hari ini hita pemeran si Raja Batak matong narong di Pulau Batak mau gawe asa tetong hita marsi parorot kita abang siung sigo pai hu bulan betong mata pangido lu may di pasal tuan jadi nung atutu hujalongan ni so perlu jadi tikiosian hamuna bonasu nami naik dorong nami masonatan nga tua bago nomor halto na dia kata dirobian horas mahami na jalo horas samuna na dia sama matang silua na ubasata mi asa sititi masih gopagolang pangarahuna otik sosalia be raja nami na boy terpasata mi say godama pinasuna tong asa saha sulur saha matulabuan saha mahita leleng mangulutan tong madiramo dituang aman pada nami na talo kaya pauliwan na tong panortoron namin kyon naking buka hamay marhite godang mula-mula ng pinalumuna atau bajuka matong asa tinahon na multiyo bay nung may ito panuhatan bay damang madihami si tiyo-tiyo los paduwa mo mamang tuha sa hada lima todong nami naposo na linggulan song manirap doon naposo sirigar jadi dia umar musim nami dinarao to mo na mga nasida tupo kuni alaman nami apala di bagas sa tikyon dahil damang mapano mo na muan na kami di pebuni alamanon ima pungwan na poso nenggulan sirigar boru bere adorang so di jalohani do begodang nami dohonon nami matu hamu hasuhuton selamat ulang tahun madihamu dewata mangaramoti apa kabar saudaraku? Yes, Yesus Sasha. Yes, yes, yes. Amang
amang pati nami Ya, be mang gabe. ni ada manugut ni taruhon botari par lopan na tabu paridan na susu paru ninguningan pare dede partarias namalo na jagari daun jalan adinggan panonotan amani malodong opuni marhulane molodong di paluo ula-ulami halak lantuong mangurdum jada gade-gade asa syajur mula-mula menna syajur mula topa mula ni rumah itu mula ni rumah gorga par sarsaran nomor ludu par serakan ni jolma parai parutuan par pacur si butu mata par dolo pusubui horbo bele-beleanna alamar mula din nasong godang marujung songot tadi di mula-mula na di topa di bata langit do tano ima tutu mula ni nauli mula ni nadenggan di portibion pai dang magodang mula-mula Ya, be mang gabe. mau lihat dari dinamik asal tangan main nabotohon ujung nai jari-jari 10 marsi gajang-gajangi molo adong pangalakan nami do pakateon nami namurang jumulo hami marsat tabi tua mata raja naminata sori pada karlu mobi main tua puta mula jadi habang main napi dong si pigo conokon ni abaroba disom hami naposo nenggolan siregar mangido baik damang magodang soba Kalima tutu jala horas amang padinami mar pangeran me ami akka na posomon asa upuraja ija menna upuraja ija pati na isa suruon jala na girgir manganapi na bajung-jung pinggan di hos ni mata nyari pasa-asa sobat to buddha mula jadi asa angget boy hami gali panukunan diari naik ro ai dina marningo do hami dihatani na dua-dua nami dina olo manuku dina na olo gali panukunan dina olo mangihu dina na olo gali pangihutan brangpe naing mga liat mahami ani manupaki ulau sadario marluga men na ditau toba manutung lomang di dolo sanggul disam hami na boso naing golan siregar naing manotor bay damang ma si udur sanggul
musik kami. Nah, pas atono kami tutodong nami, baik kamu mana hopat tusi. Sanggar menapori tulubang masa tua. Horas samuna tua-tua naik perdalan-dalan mangomo partiga tiga. Asa janyuran nyeme mena tulak 15 ada nadengkan nasora sega uhum nauli nasora muba. Asa manupa mau puta dewata gawe nanyulan sinul napinahan. Si bunga dorang menara danak songon uluson di pura-pura. Suang songoni hamuna tua-tua nami silent geng saud matua. Baringin marurat majabi-jabi horas to di madingin tumpah buta si berjabi asa pati bulung si alam mena pati ni bulung opu makorasi mau puta di bata mangaramoti manang salah dari opu sebenarnya neng pasayot nami do pakatan nami on alai ala berhubung adong nalasi hubungan jadi Happy birthday Bandi Sitorus. Happy birthday.
hitungan nami si Raja Sona. Saya dapat kata mereka. Jadi yo, harus mari kita seluruhnya. Jadi mau lihat tema dia sudah dulu. Raja itu ke Raja Sitobrus. Gak nama ngucap kok kami lima punguan ni dua di Wangarma langsung ni Raja Sona tubuh kuni alamano. Selama ulang tahun madiamu kedua pronopon bunga si rumah bungamu 7 lonario langsung ni dipasuh-pasuh Tuhan. Ope amang perbuat perbuci alamat mula dari mermula dari enggak neng mula nami matong penortoran nami atau baik damang marihami godang mulai.
Ngoni amu bonani asuhuton. Raja itu ke Raja Sitorus asa marsiolo wak kita. Atau ngamang pade nami, baik dawang mari kami kontak ngoto lebih.
nang sesongon na tutuan ng sinunod nami. May sita ba tuwa may naparlinggo man si Boro. Di ba taro si buat 2 oras may tau saluna di Paro. Jadi di hamon para musik nami. Baik kamu mana kau partu sih.